nera mala ken yam we kana diala content barwan lingwaza ma biya kamal ka nuar online tv channel anda mandunu shan kos nyamle anon ruashni banti diala kona lat ko rin gwasa bana ka link lo dien ka report kona bana link tin content loro ko de link are report kana me bana ruach ka tin kon tin to gwalok en jendang jogu de dien ala look first vice president Dr. Ngmacha Ten Durgon lugan chalung ni je kana je kware bana report bana je linkel ka do badan je to ga je gwasa me man biya ngachen wala shanga bakel ka paikel ronkin dangro jan dangro de bakel en look first vice president lokaje ga shanga de ka paikel ronkin dangro jan dangro de bakel alapan bana man chala reide bana je linkel chak an chala tenete kon lanin kaine ku ko reda ne chitwo rei weeknaser bana je linkel tuong ne je take would kill mishi can gwase da ne chikur me chitwokten me sha nasser military garrison ke gwade ni ke base dung SSPDF gwase da ne charge cap ka jen pai joge dan ron kin dang ro jan dang ro de dich en wuda mom mi chikano ka shenge dan jen cha chong niam lok ka changa de ka pai kel ron kin dang ro jan dang ro de dich ka jen changaide ka tai dan chikor je to ga je chajalat jen je testified ke cha rwan jwan chagalat ka rwan to ci winen do wan tung man ke long chaka gay ka ta ci roy ke je chak da na chalat ke di ala kontin be tode en wuda mom la ne no ke rameda ne mela witness men ci roy ke je lok jen chale surgeon mayen kolchan je ne dich bodyguard ramte kor general David Majudak te kor General David Majudak shanak gwate chikor meche tokten kanasar jen chong niam lok kaluga jendang jogu de dien first vice president ne Dr. Machar cheteke look michomnin de jendang jogu de diech lo mnyodo cherame apai kenus no ko la ja passport ke la ja yot kaniam wajen 35 sessions and me fan me chalat ka freedom all ka juba kaneten kontin lat ka look dung Dr. Machar kan ne gadang barot ko na chaka gwain kel no chaka jogo no ne ci mayen kol ci Dr. Machar ci jagwan ci la do Dr. Machar je Ramadan e ci odor ci jitu odor e ci tub me cha tub Dr. Machar ka jogo dana chalat ke je jene shi Dr. Machar cheteke de babni ki torbiyeli ti Dr. Machar kala do ba ka dak ka bondangro kenyam jeni ci Dr. Machar chala do kan la military tang ken chup kan wan ti trewe kana sir garrison ala base dung SSPDF me kana kep ci jen wude money mi la witness ki nen chala do nena jene kenyam she first vice president Dr. Machar ten che general David Majudak che je yore ke telephone gwade ci garwaitin jene ci Dr. Machar che general Majudak ke jogo no ne kan torbele kun dangwan de babnu kun dangwan to banya kepin ka ta gwada mo ka kam ka kuma SPLA ayo kai ci wala do ne jene ci first vice president chala no kan torbiyele ki tanks ki dibamne ba ka dak gs filayo kan enwer wai army militia group janta dan chalat ke jem ci nene me chala do nene jene ci Dr. Machar chalat clearly ki she mention no nene take a specific sub clan ki dorme ba kam kwakto toni ka jikai nwer community ci jen wude me am right kon ga shure men tama michin nen kai kede che jala do ne ka kwi first vice president Dr. Machar chala do ne ne de chala de first vice president no ba kam torbiyeli ki tanki de babni ajenik jikai nwer community
kashe tugdul to chagalat chekula do ne she first by president Dr. Machar jawon ya machala de jene ba tankel ki dibab kel baja kam kuma SPLIO ba dibab kel baja kam shele ba dibab kel baja kam sheyol ba dibab do dien baja kam she minya kan godang wana ti ichi Dr. Machar jala no kan goda content ba torbiyel ba kalatan chala no en mechi talk ajani highest political and mental level chiro den involved ke chika they have direct involvement ka kore dane chitwo agonja ka Dr. Machar Sergeant Mayen call melanen ka chechela do nena ajene Dr. Machar and when mo show promise yo jala churo de yach and go chai binak no she Mayen call chela do nena ajene she Dr. Machar show order show jalat jala do nena General David Majudak and a kene bode gani ke terarambika ham ki tarambika nak chelado ba kanang a George ba kanang ka UN helicopter ba ke evacuate ba kanang rewi ke juba ajene jarwa jedani chi Dr. Machar jalat enene me ka jomu chalat nono chelado ne ka chang baro ka pay diok ronkin dangro jandang ro diich ajene chi SPL ayo commander Brigadier General Kwang Mayom wacho gwade dane ci korche toktin ajani shu kan torbel dangwan de bam dangwan shu ka Nasser County Commissioner Senior SPLA officer Kenwer why am leader Kang Makane wachi kanu gwade mo gwade dane cha garrison charge captain ki SSPD base jani shu order shu aje to bunone ne General David Majudak aku surrender Amerika diala katobe ajane ka kore anude shalke me mayan ajane shu Brigadier General Brigadier Kwang Mayom malarana SPLIO ka commander wa chu gen poinde chu General David Majudak chu maide chu jakan ko General David Majudak wa te ka mai kenyok wa chu long range radio malna roke je chu kanbo ka General Majur chu jomo chu jokwen ajene me chi tu helicopter me chi ke chup wase dane by evacuation by kulatin me bukulo felo ajene shwa General David Majudak chaji mo ka bodore din gwatmone alo che jel kap kanije chu de ne SPLIO chu kan General David Majudak chu kana kap ka je gwada dana ti helicopter ko de je kula evacuate de jena yala no ne ka shop dien wa chu ngwan yal chu ro ger chu situation chu ro de ger chu jan wudu me chu laro ne chu de ne SPLIO chu kan Majudak chu kana yorpin an gwad ma chu ma ju ayu dwech ka chu General Majudak jen chu ayiri ayu bat ne gwad ke chu ayu nak jen ga kor yu to ne me Michel ke Sergeant Mayen kolene jen chu ayu ngoch no ko jen teten jen mi cha ngojo no ka kor men cha de ni cha kanak jen chu nor wa am chu kana capture ajene ya kap en wudume ajene ya kap no wai ami no ajene ka kor me cha kap no wai ami kana na ka ken chicken jongne no ba jilun ke $10,000 ajugo no jin burai ka she mori ka jawda na chala de jen ko jela neno en Sergeant Mayen call edich me la bodyguard dung David Majudak okay ki General David Majur so ajane cha jogo no jina uguri no bajilun bura ke che mor ba $10,000 ba ka yorpin jenen wana ma shwa family de shwa yo de ka jene kan family de kan yo kan ngam yor kan gapin jene ga kora shuga negotiate ka pega dana ba yorpin la ransom jene ga kor me mo che family kan la no bine $6,000 bine yorpin ajene chwa yo to chwa yorpin a family ne ka ajene ka kora chwa je shu release ke chwa chulun but gwasame kan do badanan bi yoke je kana kola den $6,000 should kd you know na me ba lat ka cross examination ka gwada mon nyam gwaza mo ngai kondiale Dr. Machar kan ne dang baro chaga gwain ka kwile de dane chitwo CSS PDF chikala no chike de ni chop ka ku dangaro jandang di baro la de ni SS PDF chicken ka lose me ko kol ne
me big bin gare ni al big na bun na ke chemical chicken nyo la do ne na bo en kene kon la JSS PDF yan ke first vice president Dr. Machar chicken la do ne na chine military equipment ni te take yo shop ke 58 million US dollar kene chine ke lose ke shaka destroyed kene shaka destroyed where why army kene kuma spelaigo and when money mishude shal milanne ne ke mayan me charwach no chura madana la judge kene content when mo chikala dun ba lu ba ja kabjok ya lu chana nga changa baro ka pai kel ron kindang ro jandang ro wi bakel alarun jen kwad dana ba man shal ke cross examination ba jo latin ba jen wude me mi chak chi lade ba jo titin nyok ba jo tich a defense lawyer Dr. Machar gwade jagayo ko ja ka chaga jagaten nga ba wujek kana chak ala men wujeni chi David Maju Dr. Roy kana first vice president Dr. Machar and then but take record it ba uling bane ko right ka telephone ko gwade dane to kor Maju te kana sir to Dr. Machar tenere which kajuba minyo do mate communication me to come din by del take radio me ba link record me share ala ka ko la ya gore kan dial ka ti secretary so jo me del we ko kon katin kon lat korodian and wo chi first by president cha look mo cha je look and look cha nyoko me kap ka je ka changa baro ka pai kel won kin dang ro jandang ro de bakel ala warun banten dial kon lat korodian ban ko link kel ko de diality gor kano de keling ka ta dan and talk ngane ke je kon dial to kon ngazeno reng machar bala free ka kuje mo china bidier ko en kum mishe gorno be reng machar be yen jena kwa jele chol ga jeno kangaro kod jena kod mi tok che jalat ke chicken mi chalu de tok de jela chicken gor so jen ne jena tam chicken decision you gonna make already ano adom mamu kwa weekend kum spelayo nona lerdian go rabe nywa yekel gwasame ano bana we ku lerum very important bo mide nywa yekel mide yendi alte ka ngaitin ano ngum la roda teke wun wara kel be nywa yekel gwasame na wuda mone aramkel mi lerkel ke kirmi yadit ano bu kon madan la roda bana jelin kelten wuda mo ko generami mo very important ka kum kirmi yadit right now teke mi chitu okaje wun wara of course ngai kono she would janka wun wara mtekel ka jang ka jen ramadana kutun wan ko carry out along kele kon latke ka kum kirmi yadi de jalet kam ano ban wer ba ka nekbo a part of it ban jelin kel cause rami mo mi contribute ka ta dana chu nwere ke je ke ta dana dong ngai kon di alen wo latka kan ware ban mandana to gwada ban jelin kel ko jajen mandana chola lat wouldn't koname bejel nongi gwas makos bi akulanen chen would mo chen no bo would be kul nongi after that mission gu okay would me jen aram kel mutually general kwang toa general kwang toa right now right corner jen te ka party dun kume kirmi yadit jen and general kwang toa jen charge juj antama charge juj ke charge cha luanga dan te je charge wuch luanga mo charge kam wude me ki wude te geka de mene wude geka de me jaram dan cha kam luang ko bi yakula te ngai ko en general kwang toa nga gorjeno kenya ma men raketin konlat ko in gwata ko bi yakula ngach no general kwang toa ka chanka diech ka jan pai kel ron kin dang ro de bakel no jen chwale kwang toa kur ka kwilat kur in kon lat ke dini SSPDF jen chaju kur ka charar din cha kwan mi chwale general deng mamer wol cha gwal gwade ke cha jalat gwade no cha gwade cha wudu mi cha latin la kur ka kwilan kur dini SSPDF no cha raje mo cha jalat cha jogono jen wurjene no cha jogono lele nyur cha kwari ay mukam gwaje wudo moni cha general kwang toa cha jogoch general kwang toa
ko cha je wo de ka jen te gele mo na chalat ka wo je self ke me yadit cha chu de lat ke di ni tin cha to wala te chwal ke unlisted ki not listed no tin chilet no ki cha wo mi ji wo che te ka kor cha je wo chilet cha general kong to cha yu wo no jen wo ke je ku ne jog bor jen ram mo mi cho bor no dong de ko na ngajen wai wo ke je mo jen cho bor mi cho bor jen cho ra ke ne kwar dung red bell group ngai ko red bell group no ngana red bell group ka gat bor no ngana bor konen te ka rebel group shala red bell jen mi che we watch negotiate ke red bell group leader wuri shale leg ma mer no ka kore min ci tuok wa mi shi goren ling cha leg ma mer ci kana nangre wi ke juba from there ne ka chob den winemi cha wuri shal ka me kwang twa cha ya kapin no ko che leg ma mer nang ka juba leg ma mer ta ma ja ka headquarter dung SSPDF ndi re wi ke juba ka leg ma mer shi ne wan ci lu ka kwide ka lu ne jog boren kwang twa mo ki un wara mo to ayu bo watch kuma kirma yadit no kwang twa jen cho kor to wan che ga terlong kanang de ka de ne kor ngai kona kana sar je ne wona sar wi dak mi binaren bar je na sar che dak nyok jen che fan gag ba je nyom dak je gwa se dan ba yai nang na ka unity state so ala general mi yos ke long kuma kirma yadit no ka wa je nga je takting ne kor no ko garame agan werwa na murai kone din ke jen ta ku kon linga je tame cha je wo already cha gwara moy ke wud jang brodien chairman kone so ko kuje money bu kon dil te nga je no jen cha je use kum kirm yadi then after that no cha gwara ya eto kwa kuchen go why ngum le rode der kula wo jen chi garwa ken leng ma mer la red bell group leader ki ngum me le rode winemi so right now no more kan lo kan ngaj bad bia ngaj no cha kwang twa cha je yorar cha je lat kan te kon cha to kiten kon chilet no cha kur cha nyom kam jara dien en kur dan le roda reason nan nyam man ban ngaj why lat kan me ke je ko kwang twa ran SSPDF kan je takting ne kur shirga men te lu roi yot ke kum kirmi yadi do badana wo ke je you know dio je kon dia le kon ngaj jen ko ramangat ke take ditch right now kirma yadi gor jeno banwer baga target chen ngai kona che gorno benetin kontela loyal ke jetilan wari be ke lose ko right now mi chugo me cho ko dong dara o ti ai dara we ku chen wari so be jen be jele la hostage in case che temi cho la den backup jen do be dane kon kirma yadi kona jelat ke 2013 me kon lat ke 2013 kono wonye netin content lan wari general kien ramu mitre kumaka la jawo je ko la ngai jen ramu mo run bo ka jirun so kuje mo mude me wun wara ka jen chagwa nyoko wudo dien cha mo wudo dien and wudo money wudo shal ke deng mamer wall we mean that would jana so cha kom cha na ka jang ajen mu nyodo nwer kon te kel ge kim yadit melet kene ke liwe zero cause cha recognize gwada dan che leti dong de rander goda la den ba gu jen bo ti ba yorar non so ne me mi chora lan me de kon dial te ngitin ko kon dial ko mitwo right now jodien de kon nyoko muku kon kwen gwas bana ngaje no kor jatin la tok dor shal ko mo binti shi de meje kon ngache kume kirm yadi kala no chi gan nyoko muku na control ate ko korm jitwo ka POC korm di che korm tot but charge overcome ko jodana chalat keje deni asas PDF kenete ko control but deni aspela yo keneka ko control ba right now and that state muku ko contradicting dangro but char la da joje deni aspela yo chicken deni asas PDF chicken go but membe je lungman naglo nyantan wan re daran kon weren woni de kon nyin asas PDF kan were tin kwa kir kwa support deni aspela yo kan were ne de kon shun kelge first by president Dr. Machar but ne de chungti ga kirmi yadi these are the people ten kwala moy ke yoko joka no nakane kun mi shiga tugde ni kanale so ngai kon for more than a decade right now shush kon but tell ram kel ka kaneden kon te kel ka kim yadi milanwer amde to de le belaro mele de majin kim yadi de mijia but la mo gene ka yo bikane ken bikan kon which is very shame ke point midit
amur dia kon ko politician and kon ngori jeno den wede kana can this politician mekan waru den korea le ka gwa and bikan ko terka kedi kan war panken so bna bu chu tet kedian ramin mom no go bunwar bikaliu especially man wari tin kon chun kel ka kir manen wari wunin wari dire kon chun kel ga kir ya ditin chan war shaka abandon kana kan wari ni agui kana kon wo da shun kan kel ga kir ya dit na me shwale kwishin wani mi dis kodi tele doro mi de ala ko ba janna ka titan abelar no ramadan nan na yi ramu gwa kon wara jan ta da antatin nyir kan wari ka kwi reng ma chatin reng ma char jen a politician che ne de koken but chin wer ko chika da abanda na ko reng ma char ina ka jen ware namo a chang je galong an wo bi jien rain wari ko te karandu mi lay mi nyir yarudu no brodo lat ka jor ma nyu den wo jen jiram dana kwin wa pondo chi ramadan en kule la chunkel kereng ma char kureng ma char chung ela nuer anwer ore di chir ma cha de chodone but jen cha liha cha jeno cha kur cha jeno but ko dwal kir ma yadi ko ile use yene di ala toten tel mangaike ano mo yega yo bi anaga ne kun kwa displace wal jino don ku kun ku le jek na mo chali gredi chali dar ko mi jega dor ijera mo a chuch badana dor jega ba e jak ba mi yu ba jo no we joje ko bu kula te dor mi jegi kule benefit when there is chaos kanwer community so mi do jin mu chi jira magwa so men bi anga jena ko run ki nin ger karodien jekun already chiga chup gwan ken so mi do gwat niam ko chup pin na una pin na una niam right so but the other tea ba ko yoti ka gwad ya bin right now didn't take a gwad mo gwati ka mo gwati kwen mo gwato e gwa mo barwai ni ku ba ko ngaj ano jin chunkel kan ro le chunkel kan ware ko an kume she forever lale rijim lale la gerke mo rijim waje garun what will happen to you kajan kuna le charka kwide mu jena kwa lat SPLAIO general jo ne di ala konentere which kasa Sudan no jin mo chunkel ke kir mi yadi men fay kon kwide o ban Sudan ban jeger jin rammo mela tet ke sholo kayo ke je kir mi yadi tal mi ngejini je ko mundo jan kwa le yara kwa ile jogono liuni ku baz ju ko te gwa mgwa ramadan logo bi malba ben e kir mi yadi janyo ko jogo meni kan murlene jogo yana pala kata raiding ka chwa ga chwa kidnap wanti arana kir mi yadi but when things fall apart cha kum cha je ganware what will happen to you guys biagu jino by recognize ejen kwala goro di ana let kel miteri ag mutuok alat ke kel ka na ngi kel nuari jiga longno malter mam loken but cha ga de na ka ter ne ken lawe na kan gwa dan tigitin enyok yen ga kwarke ne bom te no gode malder bere ka Sudan ne de na mal ka Sudan kan wore jodi al ko ken di cha mal cha jeno la pikan ko cha ji moy ke dunu ka rat chibil di ga dam mor ga ni mor ke the rest of the people pi ko chiriang ci jiru ci jek to bi lar bu gi ne no ne di al ci gariang na me eron chimu ko so ko kujamo report Lincoln mo gwasme gurga jeno reg ma char face by president de delun dar brar dandar mal dar je continue an ban nyog jagal rodien ya tagamal bye bye